Hello guys, nato tumna phaikam Phrung Kaham YouTube channel lo ke tini bob do ke chongnai leina tini ke chung 1967 o India by China breki ron onglai thang breki phelai 1967 o India by China ron onglai mi abo joto soni kok marong se tini chung bob do sayek na leina inke lai thana yo ang no India by China 1962 o ron onglai moni kok mano pho sapayek na re ha naro abo story no khnai kong ta singke banaro abo 1962 ni ron onglai moni kok mano naro khnai kong ta singke naro description box o check kedi ano no description box o aboma video ni link rieri nai naro aboma link o click kedi aboma story no naro khnamai nai inke abo 1962 ni ron ni kok mano khna paye bangma bro comments kenai ro tongo 1967 ni ron ni kok mano pho tu bi phigra de hiye khabani bo pandawo tinyo ke chung khna leina 1967 no le breki India be China phelai phi thang moni kok maro no ke 1962 ni kono sayata singke arpo ke China ro chini India ro no bro chemye chini India ni ha ri bangma ro bro arpo si yelao khaboni borsibani ya guo tini je chung sayik thalini ma bo 1967 no ke China ro no chemye India ro bai ha si yelao moni ke ha ro ni kok masi ke chung sai ke satha singke China ro no bislai umo borsi himpono chung same ha ba China ro no bislai umo ni jora himpono chung same ha bo 1967 ke khabani bo pandawo tini ni kokma bariki interest una hiya ma chung ke naro joto phono barike khna thoyo wanu hiya ma chung khabani bo pandaw ki naro video no rai samuchi ka thoyan jara nai tondi ke channel bu subscribe ke ko yata singke subscribe ke ri tre bodi samuchi mo video sonaro biskam pon shopping inen bo pandawo ke phaje taw chung asu kok bon sai mani ke taw chung khna le nai grana 1967 o India bi China breki phelai ro no le thami ake India ro le 1962 o je China rom chemi huimo abuni bislai breki 1967 o lafi abo joto suni kok marono ke phaje taw chung 1967 o India by China ron onglai moni kok mano sayek na lephina inke lai phaimo video sawa no no sapayek na ri ha 1962 o India by China ron onglai moni kok ma pho ke 1962 o pho India by China arpo po phelai yo kar pho ole China ro bai khiye India ron nom chemye no chini India ni ha aring bangma bro arpo se yela ha khabuni tinio ke chunchi 1967 ni kauna salephina borsiba ni yaw guo 1962 was kawa ha ron onglai phi ha khabuni borsiba tongye 1967 bo 1967 ni kauno tinio chung sayek na leina inke bo 1967 no ron onglai mo ba 1967 sono ron onglai mo ke bo ke 11 September 1967 chingyorai saye 14 September 1967 ni jorawo ron kathawo jomawo ken oka saltham arpuo ron onlayo 11 chingyo 14 September 1967 jora inka boro ke bukti yo ron onlai ke boro ke puilani ron onlai mo ke Nathula wo onlayo bo Nathula ke Sikkim ni ke ha Sikkim ni aruyo setongo Sikkim bai bang hakcha ya bo ke tomo Sikkim nimsingyo no tongo ke bo Nathula ya ma wo ungo Nathula wo mo ke 11 September 1967 chingyo 14 September 1967 ni jorawo Nathula wo ronong laye arpo abuni kauno msolaye ron arpo no mthaule ha khabo se thaupi aye uchi ha 1 October 1967 o Chola wo phothange China ro attack khepio kharpo ni kauno sayetha singke arpo wainui arpo je 1967 borsenim singose brau jaga krunuyo attack khyo arpo pho Nathula wo kong ha 11 14 September ke Chola wo ke 1 October 1967 o inke tawo chom sayek na leina bono klu ke chom tawo sayek na leina breke phelaye India be China le 1967 le uchi ha phelaye kaulai fi thang ake India ni army by China ni army rolet man bo e phelai abuni kok maro no tawo chom sayek na leina inke tawo chom sisa ukau ni kok mano masalai finai background no inka bo kong ha 1962 o India be China ron only paimani ya gon chinyo China ro arpo India nom chemi nge no bro silesi ha kechini ari ro no bro bangma se yela ha arpo himbar pho bro abo baim khasumaya ko bro chungmodi ke maya ko mon bo pandaw ke batre India no bro capture khinim chumo ba India ni ari no tre India ni hano tre bro se yelam chumo bro nim khawo ka thau ya ke ongi tomon bo pandaw ke ye bro ju hani se tongdei chadi yo ke bro 1962 ni ya gwon jio pho bro India no naisu ye tongo khabodi ke naisudei bai no 1967 jorawo ke uchi hatre we ha bro
China rau India no attack khepio kebo attack khemo ba 1967 no ro no lai thamo ke bodi khese boro puila phele ni marai sanai le China ro no rai sawo bo 1967 no fo ake 1962 skang lai pe phemo ni kop ma wo fo ba 1962 arpu opo China ro bro chayamon bo pandon arpu ro no layo kesem abodi no ta obo 1967 no fo boro fo China ro no bronos kang chayang sawo bronos kang Korea batai sawo kabon bo pandao no 1967 no fo China ro bai mare layo chini India kabu ke breke ongi phele thang ke bodi ke bo phele morai samoke bodi ke se puila 13 August 1967 bo 13 August 1967 no ke mampi ha arpo oke China ni siphai ro bro border samo bro hakho khuye to ba kaulai ni ma ni ke hakho khuye to na ro border film ro na ha singke nainuk na siphai ro kaulai nen ke bro ni je kaulai the jaga bro ni post break snam bro abro khra ke bro hakho chauye abro bro chomye kauthai abodi ke bro abodi ma hakho khuye to mi Inka 13 August 1967 no Chinese ro abodi ke Chinese ni siphai ro abodi ke hakho khuye to mono nuke India ni army ro bro patrolling kheni thangdi bayo bro jaga ro ari ro bro nai chomye nai ke China ro bro abodi ke bro hakho khuye tongmo ba India ro no bro attack khanai bo pando bro ni je position bro snami tongmo abono chini India ni army ro bro nu ke India ro pho bro pho chayo yang ha mami bo China ro ba boro samo phaye arkhiye bro ba bo hakho khuye tong phai min bo kauleo ni ma ro no le ni ma ni position mami la tong phai mi hiye China ro pho bro pho sorry India ro pho bro pho salai ha inke India ro salai abdi ke bro hogra bai hogra abdi ke India ni hogra ro ha India ni je siphai hogra ke tuite to ne ro karpu wo siphai hogra ke tuite to nai army hogra ke to ne ro karpu ke Rai Singh Yadav song ke tre Jagjit Singh Aurora hena song ke tre phono tong payo ke bro se arpu ke chini India ni army 1967 wo bro arpu wo army ni hogra nge tongo kabudi ke salai ke India ro pho bro pho chong dai ha bo China ro bodi ke khe tomo bo bro chini sa ka bro maha hamya chung tom se klai simsin chung siani bo pandaw se arumi bo China ro le chuno hamya chung tom se ongkhna ye India ro pho chong ha ke chong ye bro phot ma khelai phi ha India ni army hogra ro pho bro pho chong lai phi ha phaidi chung pho chini border wo sorberai dum sauna sorberai dum sauye chung pho tuina China ro bai China ro ni yaw ni chon ro ni man bo pandaw ke chung pho sorberai dum lai sang ye India ni army ro pho chong lai ha kabudi ke chong lai pai no ke India ni army ro phot ma khe ha bro pho 18 August 1967 no ke bro pho sorberai dumyo ne marai sale ha border area wo China bai India ni border area bro sorberai ke ha dum sok ne ma abo rai sale ha na ro border ro thangi nai ke nuk nai tau chini Tripura pho na ro India bai Bangladesh ni border Azam jila ro berai ne ke na ro sinai aro brek ye border ro sorberai dum sok te yo abdi ke yo ne ma sorberai dumyo ne ma chong lai ye 18 August 1967 no ke India ni chini je army hogra ro bro aro thangye kete siphai ro no logio tinang ye te army ro no logio tinang ye bro sorberai dumyo ne ma rai salai ha khabudi ke ye India army ro sorberai dumye tungmono no ke China ni siphai ro phai ha China ni siphai ro phai ye India ni army ro nom thau ha na robot ma khemi mami na robo border ro bodi ke sorberai dummi ye India ni army ro no bro phai ye sa phai ha kabudi ke bro tre chitu rok maro ye kau hamero saye ke India ni army ro no bro tu ye abudi ke bro nai saye tum phayo bro sorberai dum mono ngarpho ja India ni siphai ro ke ma pha su bro no kau phero yaman ke thu ke ye bro ni samung bro tang ye bro ni je sorberai dum ne ma abuno bro thu ke ye dum ye tong ha ke China ni siphai ro phono bro pho phaye nai sa tum phayo aro India ni army ro bro sorberai dum mono bro nai saye chitu rong ye tum phayo arpho bro slai pa thong ro bai kele bro attack khiya ke bro ma phono khiya kabudi ke bro chitur saye nai sa tum phayo karphono chini India ni siphai ro ke jema tang bro yaw tang sayam khaklau mon bo pando ke bro ma phono kau phero ya ke bro sasu kau saye no je pho sa tung thong ye bro ni samu no tang ye tong ha kabudi ke ye tang bai arpho wo bro 18 August 1967 chinyo chini India ni army ro bro border area India bai China ni border ro bro sorberai dum lai ha kabudi ke no continually bro salbi dum lai ye tong ha phu ke dum lai tong ha kabuni uchi ha 7 September 1967 okay Lieutenant Colonel Rai Singh Yadav ne ha bo bunke ke ha army ni ke ha Lieutenant Colonel se bunke army ni hogra se ke ha ke bo bung 7 September 1967 uchi ha thang ye bro ni sorberai dumo ne mano abo samuno chitre bro tang sam lai phi ha ba bro ni samu paiso ya ko ma abuno bro chi thang ye tang lai ye tong phi ha
ke thangi tangle tongkha abdike raisim yada bini je sipain dol rono bung tinang ye bung aro sorberai dumye tongha khabono no ye China ni keha commander Chinese commander ya o bo bung phaye je rising yadav bung bini commando platoon commando ya o bo platoon commando mo ke bo ke army bro ni je company deu ha ba bro ni dol ni mung deu ha bidi ke bro phale mo se platoon commando ya o abo commando ro no tuye rising yadav ke bung ke 7 September 1967 o abo ma sorbere dio ne ma samu tang phoye tomi bung sa sole tang ya for bini commando ro ba bini team ro bini dol ro tang mo samu no bung ke nai sa ye tong aro ba cha ye khaburo o Chinese commander bung phaye China ni hograng ham abo bung phaye bung ma ke phai ham Lieutenant Colonel Rising Yadav no bung phaye warning ri phai ha ba bung skri ke sa phai ha boma samungna ro tangmo mthau ya ha singke na ro chubai phele ne maunai bo samungna na ro dai phut kem thaude border wo na ro bodike sorberai ta sumphung de mami aso borsi no chong sorberai sumphung la ya ke bodike no ni sipain pho chini sipain pho bodike patrolling khalaye to jang ne aroi beraye nai chom la ye to mami to na ro aska saman bodike sorberai dumphung ne nangpi nye phaye Chinese commander bung phaye Rising Yadav no bung abdike ye tuye bung kau saphaya nke Jang Rising Yadav bungphono braupono kau khnaya China ni India ni sipai ropono braupo kau khnaya naro jefo sa tone chungle non kono le khnamaya chungle hogra ronchio order mai pemose chini leader ronchi chule order mai pemose arimi chungle bo border nole mas tamnai mami ke naro phono bo border samo phaye naro hakho khuye tungphayo ke naro ma chungye abo ke toha chungsia arimi chunno be phelai nim chuya aboni bo pandawo ke ye chung chini border no chung secure ke neman bo pando bachini ha arino chung draw soye te nei bo pando ke chung bo sorberai no chung dumse abo kya singke no phono chini hawo ha phemeya ke chung phono no ni hawo klaima ke thangye no no ma phono khemeya abo ni bo pando ke se bo sorberai le dumo no bai phele yo ni mani bo pando ya hin saye Rising Yadav chungke bro ni samu tangmono bro thau ya khabudi ke ye salbai ar pusa ke ye India be China ni sipai ro phelai phai ha phelai sai phai ha ja India ro bo border ro sorberai sumphung ha ka jon China ro bo border samo phai bro bo ha ko khui phai ha kaule ni mani ha ko khui phai ron khele ni mani ha ko khui ye tong phai ha ba bro ni positions nam ye tong ha abdi ke jam abdi ke ar pusa phelai ye jam chiturun ye no phelai sai phai ha kar phuket ma ha ka thau phu ke 11 September 1967 ni phwai yo ke 11 September 1967 bo salon chino ron phorai salayo nke bo phwai chino le rai salaya ko break rai salai thang ke taw chongbono sai khnalaina 11 September 1967 ni phwai yo ke India ni engineer team rono re hinge India ni jaro border wom ru ye tonai ba border ro samung tang ye tonai joto sipai ba ya ke engineer ro bai ke pal ke abo je sorberai dummo abono tre fencing ke bro tum solemi fencing mo ke mase sane taw sorberai duma singke abono tre crowd ke draw neng bo pando tre sor plai ke chung snam ye sorberai dum layo kabudi ke bro sorberai yo tre krima sa konema sorberai nimsinyo tar plai konema ro thefa la ye bro tung lai mi kabudi ke tongpu oke arpu oke mangpi han China chio ke ha dol phaye abo dol ro ke Chinese political commissioner ya o renrong ya ne ha bo bungke political ni ke ha commissioner se Chinese political commissioner ya o nke bo bung binimung renrong narong khatini bo binimung no fo bo binimung ke renrong seng ya o bo renrong ya ne ha ke bungket ma ke phi ha bungke bini infantry dol ba bini army dol ro no tui biye bung India khawi phai ha India ni border chama jaw bung phaiye arfu bung sa phai ha India ni army hogra Rising Yadav suno bung phaiye sa phai ha naro bono ni samung tangmo dai prim thausti are ke naro chumbai phele ni ma dai pri phut ke ne ha ye bro tres kriya sa phai ha 11 September 1967 no fo ke abudi ke ye bro salai ye jamai salai ye buju chala ya ha ke ja India ro phono bro ni samung thau ya tangye tongo ar no tangye tongo abdi kem thau ya nke ajang China ro phono bro pho jepo bo India ro sorberai sumphumono brekem thau nai abono se bro pho nai tongo nke abon bo pando jamai phaye aboro kau hamya salaye kau chitur salaye kau balya ni ma salaye bro jamai salaye sisa ro phelai thanga ke aboro bro dumsu bausu ke dumlai aboro jamai sisa yaw su le thanga ke yaw su le thangket ma ha Indian chingo ke ha sipai hogra Lieutenant Colonel Rising Yadav ya ne ha bo bungket ma ke phi ha bungke gingsaya thapra re ha ja Indian China ni ke ha political commissioner renrong ya na bung buno thapra re ha ke renrong ni chosma kraye hawo kraye bin chosma sisa tre ye thanga
Kabudika lai thang ke abro sisa abdike dumsu bos ke brok ba le 11 September 1967 ni fanyo abdike brok ba le pe thang ke arpoket ma ha China ni siphai ro phu ke no bro tre asuhu abro bro slai pa thong ke le kaunang ya po le kauya man ke no bro phu ke phero ye thang ha bro ni poso bro ni jan ni poso bro phero ye thang ha Kabudike phero ye thang pai ke ja India ro pho no bro pa sum kha ham ya chung na ya hi chung mon do pa no China ro no bro asu sole bro kham ya chung na ya chung ba su tre phele ni ma khele bro phan nai na ya ye chung ye bro kha phan no kha thia Chinese no bro a ke phai ye kau phai nei ba bro a ke saden ye tek khana ye kha thia kabudi ke no India ni siphai ro ke bro ke chi ha bro ni samu no chi bro continue tang ye tung phi ha bro ni solve re dum ni ma samu pai su ya ko ma no bro abu no chi tre we ha tang snam la ye tung phi ha kabudi ke tang lai tung ye China ro bro ni posa jan ni phero pai thang pai mo ni sisa ya go ke sa ha tung ye ya go ke arpo ke China jiot ma ke ha bro ni dollars ka sa referee su la ye tha hoisila bro as ka sa su la ye tha referee pri su la ye tha singke ja India ni sipai hogra ro bro ma pho chong chare la me ya bo China ro bat ma ha ye bro pho nai khai ye nai ba bai khai nai ba ajam China rocket ma ke ha referee su mo ni loge bro ni machine gun le firing ke ha bro ni machine slai be bro thau jora kri ke ye bra ye kau ye tha ha abadi ke kau ye tha singke arpoket ma ha India ni sipai ro bari ke ye guli ro nang ye abo rising yada phiane ha lieutenant colonel rising yada phiane ha bungsa sa ofo buhu wo guli nang ya pho bungphom sak saw ha kyar pho no bro guli nang dei pho bro nim sa was like guli nang ye tum pho bro kriya ke em khakrau ke China sipai ro bro je mai mos ning kaule ha kaule ya abudi ke no 10 to 12 minute bro machine gun firing ke ha China ro 10 to 12 minute nim sinyo no chini India ni army ro 70 army ba kro kur thamchi chini India ni army thuye thang ha China ro ni slai guli nang ye ke bo machine gun ha singke bo ke bodima slai se wai ha bro kau khu ain ke abo ke jema tang thau ya ar se automatic ke kaumai mo jat slai se abo ke thau jora krui ke ye guli bai khone ma jat slai se machine gun kabudi ma slai be bro India ro no attack ke ye 10 to 12 minutes nim sinyo no 70 persons army ro no ba army kro kur tham chi army no bro 10 to 12 minutes nim sinyo no kau thai pa ye khui ha kabudi ke ye bro kau thai le ye thang ha kabudi ke thau le ya ke ya bo san ha le guli bai guli ke jam bai kau grung le no thang ha ke kau grung le ye thang ke salha nim sinyo no China ro India ni yaw phawo bro kau le ye pa ya ke ye bro ni hawo ungsle ru kem klawo bro phero ru ke ma thang ha kabudi ke no 11 September 1967 jio rai sa ye 12 13 14 September ni jora bro thau le ya ke kau grum la ye tong ha kabudi ke kau grum la ye no ka thau pu ket ma ha 14 September aboni salo no jang China ni siphai bai India ni siphai hogra jam bai ke ma la ye bro bodi ke chong bo sisa kau ni ke sala ya su so ke chung phe lai thang le chin bo le go the na ya chin bo ye tre se chung se ham ya mang le nei ba chin bo pan do se lo sung le nei ye bro chong ye jan hogra ma le ye bro rom thau ni ma bro chung le ha kabudi ke chung le ye no bro je chadi ke ye abo rom no bro thau le ha ke ma ha China ro arpo bro kriye India army ro no bro ko le pa yang ye bro 3 kilometers bro ni tre bro ni je post to mo abo post no bera ye bro 3 kilometer tre uplo bro ma khai khai ha kya abo 3 kilometer ni joro bro khai khai ye bro chi position la ye nai sophia to ha India army ro no kem 3 kilometer je bro arpo khai khai thang mo tau pho China ni siphai ro le abo ro no tong ko bro ke 1967 no ke arpo ket ma ha chini Indian army ro pho China ro no 3 kilometer tre ha si singela ha mami ke China ro se bro se kriye khai ma tha bro se bera khai ma tha ke je bro khai bera thang ma ha le chin India no la ne ya bole khabani bo pando 3 kilometer ha ar po China ro pho se ye lai ha 1967 okay o lai pe phai ma 1962 ke ma ha China ro se India army ro no kau thai ye bro chini ha no capture khela ha aboni 20 lai la 1967 to ni kono na ro khla nang na to ni kono khai na singke 3 kilometer China ro xiao ye ma khai ha 1967 okay khabodi ke ye China ro ni ha bu 3 kilometer se singe lai ha nke jang ron thau ni ma ni kau bu hogra sala ye no je chadi ke ye thau la ye tha ke bo 11 September 1967 wo 3.5 hours nim sinyo 3.5 hours nim sinyo se joma wo dain tham 4 nim sinyo slai guli kau khu ye mo Indian sinyo 14,000 slai guli joma wo kau khu ye o dain tham 4 nim sinyo ke bodi ke se ar po kau grum la ye thang ha ke ar pho no 14 September 1967 okay
arfu oke je chadi ke no ron thau lai ha ron thau lai pe no jang bai bujong lai no 15-16 September 1967 oke janjani sifain thuye thamo China khobeni thuinai phono tongo India khobeni thuinai phono tongo abodi ke ye thuye no je thuye thanai ro no broni last no inste broni sau thuiba broni mang thuino la le ne ma bro arfu oke khele ha ke 15-16 September oke broni je thuye thamo mang thuino bro slai le la ha ja India hawa ha sunye thui phainai China ro no kebo China ni sifain ro phono phaiela phaiha ke India ni je sifain thuye thane India ni army thuye thane ro phono India ni army ro phono thangye je army mang thuiro no thangye la hingye tui biha ke abudi ke jambai exchange khele ha mang thuino ke abudi ke ye no Nathula ni je Nathula wo attack gung laimo Nathula wo phe laimo le bro arfo no ron kathal le thanga himbat maung phi ha China ro asu so kem kha ham yaw mo bro nim kha ham yaw mo asu import same ya bro nim kha kathau ya ko abo ron no laimo be kathau ya ko China ro ma ke phi ha uchi ha 1 October 1967 of uchi ma ke phi ha China ro ojan chola ko be thangye bro uchi attack ke phi ha India ro no bo chola bai Nathula ke bo bro ke asu ho chal le ya 6 to 7 kilometers so nai Nathula amchio chola thang nei ke bo pa ha Sikkim ni aroyo se tongo Sikkim bai China ni border bo aroyo se tongo ke bo Sikkim po probele raja se hatui tomo ba raja ni jo raja ro se hatui tomo kingdom ni se Sikkim ke ha kingdom state se abodi ke se tongo ke abok charo se bodi ke unlayo ke chola wo thang ye arfu opo uchi China ro attack he ha himbar po chola ro ke Nathula chola wo ke justice council 1962 ro no le paimun yo gunchio se chin India ro ke tre abro sipain ba army chai ke army bang ke tuyo mamin ke salhale China ro chin India army ro no chi attack ke phimai yo ba chin India ro no chi attack ke phimai yo ye India ro siboni ba pando ke arpon chio bro 1962 ro no le chem phaimon yo gunchio tre snungo nei mai ha China ro thingyo ka budi no sipain pho no crowd ke abro tuyo ka bon ba pando chola wo je attack ke pho pho China ro arpo painang yang ha kabudi ke pa yang ye no totally 1967 ni kauna saita singke China ro chem no ha bro chem so mo no ha 1967 okay kabudi ke ye 1967 okay bodi ke phele ye thong ke jamchi ni India ni army ro ke kha kraw tre gurkha army ro pho tumpayo gurkha ro ha singke kha kraw thok se army nim sinyo careful wo China ni sipai ro no ha ye gurkha no ya o gurkha army ro no gurkha sipai bo gurkha ke bron jati se kebo gurkha sipai ro gurkha sipai ba gurkha army nim sinyo ke ha bro bet theke ginsaye bo China wo ha khau ye China ni je ro post ke je position la ye kau so tu ne aro no wo ha khau ye bong dini je daplai bai ke ye white cha ha sinye bong chau grum thamo bai ke ye China ni sipai coast ni khau China bong sang bai pa gorna bong tain so ye khui bi phai wa to kabudi ke gurkha army ro asul so kem khakrau to chini India ni army ro ke kem abo je arpo abdi ke China ro no tain hi ne ha bong riwat phono mai ha ba bong khakchang sing phono mai ha chini India ni sarkar chiyo ba India ni hogra ro chiyo bong bono riwat phono ri ha ya go sipai go jabdi ke border ro ba ron ro plai ke phainai abo ro no ke award phono ri pyo chini India ni angyo ke ba khakchang sing ke army ro no ri mo tom pyo asuk chokro ba bir chokro abdi ke riwat ba khakchang sing ri payo je army yo abdi ke border ro kaule ye ro no la ye plai ke phainai ro no ke kabudi ma riwat maiting yo phono abo bro hanin mung tonai naro tawpo naro kam ke pore na singke abo story ro naro khosai pore na singke naro na ye simai nai kebodi ke arpu wo India bi China phele ye 1967 no pho ron mang lai phiyo mami ke China ro chaya mon bok panawo chin India ni kauno sai tha singke chin India ro le wai ha pho skango batai samokri ke hano pho Pakistan by Hindi China by Hindi wai ha pho chin India ro le skang batai samokri Bensro skam batai samon bok pandau se mari layo basu ron bang ma Pakistan betong lai thanga wai thangwai brika ron mang lai mo abodi kom pho chin India ro les skam batai samokri ben skam batai samon bok pandau se chungke mari layo ke bo China ro bo China ro skam ro buam tha samon bok pandau se chung mari layo abodi ke so se phe layo ke bodi ke 1967 okay China ro nom chemie bro ne 3 km ha aru se ye lai ha chini India ro bai kebodi ke mayo pai pho se China ro tini la se bro khasi ya kongye tongo ba bro khasi mo kri kho ke ungye tongo tini ni kauno saye tha singke ba tini ni jora ni kauno saye tha singke 2020 yo pho China ba India sipai ma fe la yo pho bula yo ke nya ki lai thane yo pho se ba se bal ya ku nya ki lai thane yo sko last week Friday de ha Saturday de ha ar pho uchi ha Arunachal Tawang yani ma abo district go uchi ha India ba sipai ro aro ma bulai phiu
Kabudi ke se China ro bua sro tha sa ye to chini India army ro no ba chini India ba abudi ke sro phela ye to Kebudi ke se bo India be China ro ke Johani hamle khai me ya ke ung ye tongo ke tawo po spo sa pe me bo China ro no spo kha thi pe me bro chi ha chin India no attack khe ya ye bro je po po phai chin India ro no attack khe me wa re mi chin India pho no be tha ke tik na to ni na bo China ro ni yo thawo mamin ke bo China ro le bro sa hang bai pa ya ha sing ke ja pho India be Pakistan phe lai to mo ye bro pho no si tongo ka bo ni do yo no bro sim sim yo Pakistan no po se bro na khru ye to phai ri ye to je thin yo po ke bro wa ya wa le Pakistan be pal ke ong ye pho chin India ro no attack khe me yo ka bo ni bo pa da no chin India pho to ke bet tha ke ya tik na ni si ha ke tre chin India pho no skang ro ni ko na sai ta sing ke 1962 ni ko ro no sai ta sing ke arpon sta yo ta wo na ye na sing ke bet tha ke ya develop ong ha ka bo mi ta ke te army ro pho no chai ke ye je bo dispute mo ba bo places ong lai mo jaga abodi ke je bondari aroi ba ha ri ke lai mo jaga oke army bang bang ke ye chini India ni sarkar pho no tuye ta oke Kebo joto su ro ke ha 1967 wo India be China break e phelai mo ni kauk maro mke na rom chumi ha singke boma je 1967 no ro nong lai mo boma no ke ha film ke phono thunge phnu ha chin India wo na ro abo film no nan chumi ha singke na ro nai me nai abo film ni muke paltan he ke ha film phono thungpa ya ha kha bo ni thopya ya na ro story ro pho porem cha singke ba na ro bui ro pho pore nan cha singke ha phni kauk ma bui bi so ke ye ongle ye thamo ro let mang phi abo kauk ma ro na ro tre kam ke sim cha singke na ro ke ha bui pho na ro pa ye pore me nai abo bui ni mungke tawa no no mung pho no sa ye ri nai abo bui ni mungke water seat pho nya o kha bo ni khui pi 1967 India's forgotten victory over China ye ke ha bui mung tongo bo bui no suina ke Probal Das Gupta hina bo bung suimo se bo Probal Das Gupta suimo bui water seat 1967 India's forgotten victory over China mama bui no na ro por ye na singke bo 1967 ni kauk mano na ro kaham ke ya phangchiom chu dok thau ye na ro kam ke ye nchi ye na ro sibai nai nke phadi tale chung ronong laimo ni kauk ma ro no le khna pai thia ba tale chung ronong pai mo ni ya go le India ni army ake China ni army ro le msa thui pi thang ha jang bai sipai thimo ro le msa thui pi thang ha abo ro no po chung sisa silai phigra na nkar pu wo chini Indian chiyo je army thui thang ne ro khe jamawo 88 bro thuye thango 88 army khrokur broi khrochai arpho chin Indian chiyo sipai ro thuye thango hinbar pho jam China rocket maye safi India ni army ro no chung jamawo khro rija khro ke ha kauthayu arpho ye bro ke bu claim ke pio inke jam chin Indian chiyo ke bro sakhu mo ke 88 se thuyu ne sapio arpho China ro ke bu 101 sipai ro no chung arpho kauthayu 65 army ke bu Nathula wo chung thuyu abuni 36 ke bu Chola wo chung kauthayu nie China ro ke claim ke pio inke jam China ni kauna saye tha singke China chiyo army thuni ro ke arpho 340 bro thuye thangu bo sarpho China chiyo saklai mo ke maye safi China ro ke bro ni sipai thimo 340 asu bro thuya bo slide tre tola se thuyu nie sao asu bro bang thuya nie sao ke bodi ke se China ro ke bro ni sipai thuye to mono bro ke kauk buisa ni chungya bro ke kau phi sao jam chin India ke jamai ti se thuyo sipai bro ke pa hano khro ke na bro ke report ri ha in bar pho boro pho China ro ke bro bara ke kau sapio kong thai chuye now ni sipai 88 thau ya 101 jamao chung kau thai yu ye bro sapio ka jam bro ni 340 kau thai omi ye sao mo abuno pho bro ko se ya ke bo se thau ya tre abo phe le mo rai samo pho jam China ro ke mai sapin ja India ro no se mung ham ya khiu India ro se skam China ni sipai ro no kau ye China ro ke sapio ka budi ke se khang krau ke ye China ni bro ro ke umphiu ba China ni sipai ro ke Kebo joto su ro ke ha 1967 wo Nathula bai Chola bo jaga krung no yo kaulai grumi thangphu wo bru thui thane ro lem sa thui pi mone kauk ma ro mkhetre boro wo kaulai apply khang thane ro ke chini India no pai ha 1967 okay na rom kha tuindi bo sal ro no ang no te wa sa na ri pinai Nathula wo puila ron rai salai mo ke 11 September 1967 wo rai salayo mkhe kathau mo ke bu 14 September 1967 asuni jora wo rono layo Nathula wo ke mkhe Chola wo ke bu 1 October 1967 no thangye aborole salha no rono layo salha attack ke piu China ro arpho China ro pa yamon bo pando bro phero ye khaye mata mkhe boru wo chompa ha ni kono la sin sa ta singke bo 1967 no fly ne rocket chini India no fly ha mkhe mambo ye fly mi mkhe China ro bro ni post no bera ye bro mklo tre khaislo ye mathamon bo pandawo bro jem ye thang ha India ni yaw phawo kebo joto su kauk maro no ha 1967 no India bai China break phelai moni kauk maro le
Kaya sa kiyo naro kama kinarom chimay nak na hiye 1962 oket mau ha poke India ro cheme thang ha chini ha phono si elay ha himbar po borsiba tongpaye borsiba ni yago oke 1967 oke India ro po China nom chempiye 3 km ha aroi China chinyo si ela phi ha ke boro ke ha India ro China no breke bislai lai moni kaukma ro phono ha Ketalena ro srai knayem chimainang tang yema chongo 1967 wo India be China breke ye ronong laye thang breke phela ye arpu wo abudike kaugrum laye ma thang akhe China ro no India ro le breke bislai la phi abo jotosu ro ni kaukma ro na ro kaukma nim sinyo no knaye kamke jinang knaye ang ma chongo khabani bo pandona ro bo video no chaya asingke na ro like khedi khetre channel no bo subscribe khe koyen ta asingke subscribe khe tindi tre bodi biskamo po chong story khatok na to ba ron ni kaukma ro no chong khnale ne bo ye Ketre naro masuk kau samcumaro ta singke naro comments box o comments ke naro no siri mainai a ketre buktima ron ni kau mono naro knamchu abo ro naro knamchu ye tome asingke naro comments box o comments ke naro ano comments ke siri di ketre ni le chumboro no katograna no video no rai samunching katao yanjara nai tumon no pando no joto no kakchanga